memberikan penampilan terbaiknya. Kemudian perhatikan baik-baik untuk soalnya. Oke, dipersilahkan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكل شيء إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يذوق وكذبوا بآياتنا كذابا إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك رجعا أبدا إذا أرأيت الذي ينحى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Soal ketiga, وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk menjawab soalnya ya Bu ya, walaupun ada tersendat sedikit tadi ya. Baik, kita langsung dengarkan saja komentar dari kedua dewan juri kita, apakah ada koreksinya. Yang pertama kita dengarkan dari Ustadz Yunimaha SPD, dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik, perlu diperbaiki tajwidnya. Inna yawmal fasli kana miqata, mi panjang ya, miqata ya mati. Kemudian di bawah juga ada innahum kanu, nu panjang dua harakat. Ada lagi tajwidnya, tasdidnya hilang. Inna ila rabbika ruj'a, tadi dibaca inna ila rabbika ruj'a. Tasdidnya tadi hilang. Ini nanti diperbaiki lagi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Ustadz. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AMA. Terima kasih.
ya. Ini juga masalah hukum-hukum bacaan, ya. Alam ya'lam, mim mati jumpa dengan ba itu dengung, ya. Kemudian wa kadzdzaba, itu jangan berangin, jangan berubah menjadi zai, ya. Wa kadzdzaba. Kemudian ini mematikan huruf qalqalah. Wa qatarib, itu enggak dipanjangkan ya, wa qatarib, ya, tetapi pendek, enggak ada mat di situ. Oke. Untuk sementara hanya ini Menaya. Iya, baik, terima kasih Ibu untuk koreksinya, dan semoga apa yang menjadi koreksi untuk kita jadi bertambah baik bacaan kita ya Bu ya. Oke, terima kasih juga kami ucapkan ya untuk Ibu Elisa Fitri Tanjung, utusan dari Situbotubuh, Kecamatan Danau Paris.